Happy Tihar. Happy Tihar, guys. Happy Tihar, guys. Hello everyone, welcome to our channel. New day, new vlog. आज चाहिँ हामी भैले घुम्न जाँदैछौँ। आज चाहिँ टिकाको दिन हो 2082 को टिकाको दिन। आज कति गते हो रे? आज 6 गते। आज 6 गते। अब चाहिँ हामी भैले घुम्न जाने हो। अब हाम्रो ग्रुप देखाउँछौँ है अहिले। बाई। यहाँ दिपा, यहाँ दिलमाया, यहाँ हाम्रो ग्रीष्मा, तिम्रो नाम के? सुषमा, प्रीति, जमुना, युनिसा, अस्मिता, गोमा, यो दीपिका, हाई भन न, यो इसिका। अब यहाँ देखाऊँ न है मेरो भाइ बहिनीहरूलाई। ओइ सलोनी यहाँ हेर, यहाँ हेर्न, यो सलोनी हो, यहाँ हेर अतीत,
यहाँ अतिथ छ, यहाँ मनिष छन्, यहाँ के अरे यो रोशन छन्, यहाँ यो भाइ छ, ऊ त्यहाँ चाहिँ सक्षम छ। अब यस्तो पानी परे हो गाइज। म आज हामी कहाँ जाने हो? पहिला गाइस